হুজাইত NSUৰ সাহায্য বিতৰণ হয়, 4বাৰকৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু লকডাউনে জুৰুলা কৰা হুজাইৰ আমতলা গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত দেওবাৰে NSUৱে সাহায্য বিতৰণ কৰে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ নিৰ্দেশত সুপ্ৰতিম কৰ আৰু মান্তি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত যুৱ NSUৰ এটা দলে আমতলা গাঁৱৰ 100 পৰিয়ালৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। আজি আমি হুজাই সমষ্টিৰ আমতলা অঞ্চলত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আহি ৰাইজৰ মাজত কিছু ৰিলিফ সামগ্ৰী লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। এই যে ৰিলিফ দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এই বছৰৰ প্ৰথম ভাগত 4বাৰ ফ্লাড আহিছে। তাৰ উপৰি কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত এই অঞ্চলৰ লোক আৰ্থিকভাৱে খুবেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। সেয়ে আমাৰ সাংসদ মহোদয় শ্ৰীযুত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু হুজাই জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ডক্টৰ অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু আমাৰ NSUই সদস্যসকলৰ সহযোগত মই, মোৰ সতীৰ্থ মান্তি চৌধুৰী, মোৰ ভণ্টি মিতালী, আমি সকলো NSUৰ সদস্যসকলৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছোঁ ৰাইজৰ মাজত কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ। अभी तक इस गांव में नहीं दिए थे 1 रुपया भी रिलीफ। पहले बार रिलीफ इस गांव में मिला है फ्लड के बाद से। और हमारे जो NSUI का जो दादा है, हमारे सभी लोग हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और इन लोग को मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन लोग गरीबों के पीछे आके गरीबों का दुख समझे और जितना भी सके आर्थिक सहायता इन लोग दिए सब इसके चलते सब गाँव के लोग सब खुश हैं और सभी को आनंद है कि कोई हमारे गाँव में आए हैं और दिए हैं। और मैं इसके लिए सर को भी अपना दिल से अभिनंदन करता हूं कि सर ने जो भी दिया सभी को लोगों को सबको स्वीकारे और सब खुश हैं। प्रद्युৎ बरदलै जो सर है नई इस मीटिंग में भी आए थे इस एरिया के लिए जो आए हैं और सबको दादा को लोग को पठाए NSUI को। दादा लोग तो बहुत मेहनत करके बहुत कष्ट किए हैं सब एरिया में, इसलिए सब गाँव का राज की तरफ से धन्यवाद उन लोगों को भी देते हैं। হুজাইৰ প্ৰমিতেশ মণ্ডল, টাইম নিউজ।